Ebusuamene okasa Sekyere this year Sekyere ba eye berema Okatakyie Afrifa ne ho akoba asem wakoto asem kese mu esan politics as say why na adwe say wo pese owuram no owuram ye na obeda ne mrahye bedwani ebusua wo Sekyere no ho akoba asem ade a Okatakyie Afrifa enyeye project a onfa sika enhyemu ade a omo na adwene po se okwakoye no wakoka ne baabi se wakoye sa project no e de amakuro bi ama kuro ni mu mpanimfo ababonten abekye se nukure bi anim berema Okatakyie Afrifa ensem owoka ni nyina omonya bi atie nanso sa project no enya de se ono Okatakyie Afrifa no wetima mbake on that project wontim execute sa project na se ne de Okatakyie Afrifa de expose pa asem eno de ne ho akwakotum na yenim se Ghanaians omo South Africa na honorable Okudjeto Ablakwa ene His Excellency John Dramani Mahama eye na adwene se due to enema hodo a ye subject Ghanaians a omo South Africa no into no ye the flight ebe wramu akwakofa omo e de aba na ebusua me ne okasa ni pa de ense be ba betodwa chese Ghana fo nso buafu a omo kire se ekwan bi aso se enura ye tima kofa first batch e de omo ba South Africa fo e wo Ghana ha nso o se timi e ka omotiko na obukọ omuba bi na ebusua yenikai enwram ansakra na ode Okatakyie Afrifa nsensem no yebewram no yenikai enisa enkomo wi ewo this side. His Excellency John Dramani all the companies in Ghana, South Africans, they are best sack your money now. We will start from mobilizing ourselves in Accra. Or more will be say date, Beno. Yeah, chairman, money and growth for now, but dates will be out very soon. And every South African should get ready so be grow before say bedroom because you bomb crossing South Africans. No, I'm some do money share. You bomb MTN head office Accra. We are coming there live very soon. ShopRite. South Africans are more good more home, more Tony ama. Move free 1 year for shop and if I'm Ghana for 1 year. We are resetting our country and we don't want to tolerate anything. So yeah, but no one to me improve your citizenship as Ghanaian by birth. We are Ghanaian. I'm no papa free Ghana. And now come say free South Africa. You are doomed already. This is what is going to happen. South Africans, prepare yourself to leave our country. And this is not a joke. We are mobilizing. Why ready your person who join the demonstration no send me a DM. Send me DMCC and a creative WhatsApp platform, T-shirts, drums, ukra motorbike. I will fuel all motorbikes. 5,000 motorbikes kind of back. Me am top petrol good name. You will sack every South African from this country. We need our country and we are taking revenge for our people. Abusia, inti ensemble na onya bia wuti ye no. Ai, you see this South Africa and Ghana issue no. You can never understand. Say bibini ankasa ene ninua bibini na ekon. And me ubi samia with this action at this gentleman eka ho asem no. Maybe it may make sense one day. Maybe I'm not saying I support, but bro, it may make sense one day. Because yenim investment a hodwa
South Africans abeye our Ghana han notable one this MTN thing. Yinina yinim how MTN extract sika billions of cedis, billions of Ghana cedis every month. Data, just say, I mean, yinina use phones. Yenim how much we spend on MTN network. It's very bad. I was going to overswap. Now watch your based on and some brandy air canon. I think say it will make sense one day. Now yenin come out this side. Mabeka cho say Okatakyie Afrifa trendy. Okatakyie Afrifa ho aba asem. Okatakyie Afrifa kwakoto asemu. Na yenim say Okatakyie political ambition to become an MP for Sekyere. And reporter eba say Okatakyie Afrifa say wakotu nsu akoye project bi Sekyere South, which empenifo okrom won so ababonten say no krebi anim among all the communities our called komo bubo din nyina no omakoho akoto say there is nothing like water project Okatakyie Afrifa etimi I am back on na abusia yentie the honorable assemblyman ensemo a okan ye edefa Okatakyie Afrifa ni project na ho asem ni nyina ne se enaka krani ena owura bi efe na Okatakyie Afrifa mensa ekohia Ghana for ma omowo amanone na ono omudi nkita ho die enum ne ye ekwa ya wofa so de ape bibi kakra de aye na ne bota esi na ni so obeba bi wura politics mu na ode be ye adwuma ene mu no no okokan se mikura meye assembly member wo so funfuni dabai kokote so ya otu nsuo amaye enti yenuanum bi a wo abroche bi na fresa mo se yemfa camera na munya de we munya de asomasi Okatakyie su otu nsuo ni bi amam evidence ni video yi a me send ama we ampa yakoboy ya na obonkuro ni ni na asem ne se esi ye de funfuni dabai kokote so ya na Okatakyie kobodi san kure wontu ni nansi so da onim kuro no so da ndisi ye dai ana ye wo kuro a ye wo 20 na odi edin ekwa akopesa na ema no ndisi de munim na nanom te ye na omo hye me se minim ho hwe as an assemblyman de a ene me man central formra na ye nkasama ewiase nyina hunu se owura Okatakyie Afrifa mensa de wo kan no kure bi anim sebe ensuo enye honhom ade e ade ade wani hunu moba me de wanante yakokokote so yabafunfuni ye kodabai mbe hunu ensuo ahodo ho nyina the history behind ensuo wo ho ni nyina ho no emu bie no a kire se owura no ne de eka ho enti ye fremo ne aka kire mo sam adawo ma mmawiase nyina hunu se enya no kure in the first place de etosum yenu se oji ni sika onyi funfuni da ban film ye kan kure wo Sekyere South municipal e wodina enka ne ni kuro mu agona ni kuro mu asama wodin cheye ade no onyi su sa communities ni din na mo meme de yi a sebe mobrofo bi behunu ahu ye mobo no obebo ayi bibi mu a eno no ode kwa akosere sika sense ode kwa akogigi sika disa ade no aye nde e peso oba bontin no bi ni ho ano se ente sa de okan na no na fom ya nkaye ge nyina ebe hunu se o asem no okan na anko yie na bi adisa na emo owura no ese nya membo e kasa esa frɛ etretin okan sem arrogantly waka kire me se me se meye media me frɛ media me man asonte obe frɛ ni media mame na se ma me pese maka na sebe eso oba oni be ma na ebu ni yi ache afana afoforo na owura ne politics mu a ompe kwampe obitime ewura mu na sem no awo kan ogina wa se political leaders ya omye corrupt ba wonu awo ba no you are embodiment of corruption wo ba no de ode ba no e kire se corruption no you are embodiment of it enti wonya asa de no hwe yi e tro ne nsem no ode ne nam no onhwe ne nsem kikan yi na I was expecting him say enkobepe bibi bi aka kire funfun da ba akokote esua ensu amu hu no o machiri ha yi e Casmin Foundations ne bebi tu akuru yi way back 4 years ago create your borehole 3 and COVID initiatives you were 1 any oba akwa way back 206 any you see eno do yesi ya oha wom kuro no nipa ne dɔɔso na kuafo de ona ese ni kokoo de ona yi sunsuo no nti nsuo nto da ya na pipe no ba akose ya na de oha ba enti se ye frɛ manfo no be ba bɛbɔ en se owura ni gina ba bi no keka sa ansɛm no
and per the local governance act no obi ntimi nkosi kurom no nkonkoye mpuntudwuma bia without seeking the mandate from the district assembly no records bi anu a kire se Okatakyie waba nkuro yi mu bi ete sem enu nti efrem a na semti a pese de tum anim na moma ewiase nyina hu se obi o ye nua bi ebre na oye adwuma wa brochire a na ofi se ode ma Okatakyie fisu abetunsu amafunfuna anya no kore. There is a proper channel where ombetimi afa so a omusika ompese omde beboa enkuro nketo a e wo Sekyere South municipal no ebetimi aye adwuma yi na nya obi a sebe ode na dwene enam no opese odidi amanfo ho esabi. Awusianti eno Sekyere South honorable assembly member ena ede sa ensem no etu dwa o chese nukre bi anim se Okatakyie Afrifa ekokase ojijiska ede abetu nsuo otu nsuo na ode omukro no ebehemu a nukre bi anim na water project wo no Kesben Foundation ene be ye ede ma wo mu afi o mato okro no ho nyina Okatakyie Afrifa project no omu nhyada ehu ba bi wo ade no so visible a esi ho ese nko bi etimi ehu but with die Okatakyie Afrifa ese waye ne die omu hu ba bia esi eti eno so ensemo a trend o media no so a ena ne die Okatakyie trend pa yentimi ehu. And on the other side ochemu a Okatakyie trend no say o ma on frame media impo opeso frame media krana ono akra betima organize say I don't know how truthful honorable is trying to be, but maybe probably there is some sort of truth somewhere in it. We hope to see, and maybe in the future Okatakyie Afrifa will also come out to bring out the truth, and we all know what is at stake. Inti eno latest by the emunsem no to me the amount.